Te whanau tātou kato. Boy, ungai te ata amira
mihi komana, o papa nei Fiji, a papa nei Papua Martindan, mihi komana ki o koto i te papa nei Minita, a nei mana, toi nei Tengoi, ngā mihi ki o koto platoi ma Panama, tēnā koutou, mai ua. E te iwi homa i rawa anō te whaki ki e neo a rōwhai. It's probably one of the largest groups we're going to see here today. They've got quite a lot in there anyway. But I've got a very special person here who I think we need to give a wonderful te kono hete welcome to. Can I hear you say, te kono hete e?